bakhe ayi-23 nabantwana bakhe kuthiwa bafika 200 bakuphi? Kanti umuntu owayenamandla kangaka yavele yathula indaba yakhe kwasala amahemhemu yokuthi uphakamisa uShembe, uphakamisa iZCC, waphakamisa abelungu. Ukuphi? Akuphi amandla wakhe? Ayevelaphi lamandla eyini? Namhlanje sibona abantu abazama ukuba ngohosto, bagijima abafana bagcwala izinkalo ukuthiwa sebeko Mozambique, sebeko Zimbabwe, sebeko Benin, bathi bafuna wona lamandla la ayesetshenziswa ngohosto kuphakanyiswa abantu, kuthwaliswana ngazi igama ababelibiza kuyo lento. Kodwa bengithe namhlanje ake ngikhulume ngendoda ekwakuthiwa nguHotso, eyenza izinto ezinkulu kakhulu ngamandla nangemlingo eSouthern Africa nasezindaweni ezinkulu. Lo muntu lo ubegibela ama-Cadillacs, ama-Chevrolet, imoto ezinzima kakhulu zangaleso sikhathi ezwakala enegolide. Kodwa kunalesi story ngisizwayo mabethi uHotso kwathi ngelinye ilanga kucatshe amagolide, amadayamani emzini kaKruger eplazini khona le-Eastern Cape, base bekhomba yena bathi hayi uye lo otshontshile lo mfanana. Bathi